Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembang nga bigat yu amin nga sangapada papagaya. Manipod dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio, amasanagan it Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kadto di pagayam nyo ni Manong yon, Nemi Ruiz. Kumapkablawak iti ng bagabigat, na yung bagal down, na yung bagang oras kada kayamin sa kapada. Kumusta kayo? Good morning, good afternoon, good evening. Pag-share ti program, ang tayo pagayam, share, at padaanan nyo. Ti pagkasalitaan ni Edmond nga napoluan, tricycle driver. Ama, tricycle driver. Kumusta ni kita tricycle driver nga agbuibuya? O na jeepney driver, o na bus driver, o na basta driver. Okay, tayon rugyan. Dahil di pagkasalitaan ni pagayam tinga Edmond nga napoluan iti tricycle driver. No Jack Mariro, iti kalman ka sales lady? Haan. Ay ni Patrick iti kalman sa adda pa sales lady. Nga title. Okay, di ba? Tricycle driver, mat ita. Kumusta di amin nga drivers? Ngagbibuya. Kaya kita ada asawa nga tricycle drivers, uno nga drivers are sweet lovers kung kunandak pepeso nga ta. Anya nga tamad dati pakasalitaan ni Edmond nga may nga tricycle driver isuna. One, may nga tricycle driver isuna. Kaya iti pakasalitaan. Dararan. Sagodayin nga ti surat, ti pakasalitaan ni Edmond nga napakaluan ni tricycle driver. Kunanad to'y, Dear Manong Nemi. May saklaeng nga tricycle driver Manong Nemi ket no daduma sumurutak kinitatang iti construction no awan ti pasadak. Tano di aking kukuha ti tricycle ket ibaga ng sublaten da pay laeng. So nga kapilitan no kung sumurutak kinitatang nga mapan iti construction. Dududwa kam laengen kinitatang idi Manong Nemi nga gindeg iti nanumuunay nga balay mi. Ay kunadan nga sangka sa pulan sangka apuyan. Ngem te pagpintasan na Manong Nemi ket adda ikotak nga kinagwapo. Nga pagkras-krasan nga pagpanpantansyaan Manong Nemi dagiti babae. Tano kasta nga mapang kami kadagiti karinderya nga pagmerienda, pagpaksiwan, pangaldawan, naasideg kanyak Manong Nemi digiti serbyadura. At dapat no ka Manong Nemi digiti mangnayon di sidaek. Wano saan kat dapat digiti kundaweng librera ta si Daemon, talain na po inukat bayada mon, pogi, kanada. Thank you, anak mo. Ininong tayo Manong Nemi ti babaeng nakarikna kiti ayat. Wen,
Adu kam idi nga naarkila nga tricyclean manon name nga nagluganan dikiti ba promugels. Oin, promugels dikiti nangarkila kada kami nga magsursur mapan mangipromo iti maysa nga arak manong name ket kaputa promugel. Wow, partner, kunan ni Diego. Agpili kahan, napipintas da amin, mabalinda amin. Yung saan nga siyak din masadag kada kiti babae nga promugel manong naming isuda. Nga po katagupam mi ka na nga tricycle nga inarakilada. Isiyak nga taati kakapuan. Kahit may sa kadakwada manong nami ti kang runan nga imasadag ka nakariknak ba't tinasangsangan nga panagpitik ti puso. Isuda ito manong nami ni Laila. Hello Edwin. Hello Laila. Amom, jak to kaya ti mailab kada kiti driver ko na. Kabata, nauyong ka na kiti driver eh. Asidig kada kiti babae. Jak man amo, no apay nga, sikapay nga tricycle driver lang di na kayong laba. Di ka kang ako ka style, Laila. Di mo na niya mati marikrik na. Oo, talaga? Numan pa sana may karakari. Kapot na tricycle driver ak lang. Manong name siguro kit talaga igawid kumamit ni Laila ti panagikis ti puso na. Ngem kapot na din nga ta matired ti mandar ti puso na. Manong. Nagbaling nga na asideg ti tunggal may sa kada kami. Adan di gundaway manong name nga isulaing ti paarkila. Katnada kami lang tagkuyog nga mapan mangipromote iti ipromote na manon nami nga arak. Mapan kami ti barangay, manon nami agayap kami kadagiti lalaki siyempre. Siyempre gabuta promugel iso na manong nakashort. Nakapudpud o nakasipukil digiti legs na. Nasakit siyempre. Mumatin no promo kanamura no arak manong. Ipromo na akit siyempre i-advertise na sa namat lukatan agi-internet na kita lalaki manong nemi nga paramanan na ida. Wow! Tunodududwa kami manong nemi. Ipurumukmat kang kadato nga arak. Taugan ka? Laila, nga mga namabarte ka. Nga mapay, urijak pa iminom ti arak at mabarbarte ka kon. Iti kinapintas mo. Ti legs mo, ti barokong mo. Dagiti matam, dagiti bibig mo. Laila, I love you. Di ka pa nabartek. Di ka pa iminom nabartek kan. Uminom tapay mo na. Karedi nga pa naginumi manong nemi sa aming napupuutan ng trik namin. Inyawit ko isuna dito'y balay manong nemi. Nakainom kam nga dua. Nabartek kam nga dua. Ngem amok nga amumi nga dua teraramiden mo. Naira na idi manong nemi nga awampay ni tatang. Sa tinatagantan at mo. Nagdata ka din diti langit. Awampay. Madama pa'y lang. Madamdama kita sunton ti langit. Pasensyahan dito balami ha. Naggalas nga balay. Apay kasto di balay yung. Oh my God. Toreta nalok ng basid ya kama. Kama? Sadyatan nga gabo. Manong nemi nakaragragsakak. Gabot hasyak tinagbalegi. Kada kami amin ngagpampantasya iti kinapintas manong nemi ni Laila. Siyak manong nemi. Ti nakaraman iti nakapapaot kadagiti bibig na. Tinangdigos kang kuwana kadagiti agkakabara narugsong agek ka na prusko tinadumuduma paset ti baging na. Ti barokong na. Iti baba. Tinagikuwak nga namin pinsan ni Laila manong nemi ket Virgin Suna. Manong nemi.
Naulit pa eh. Iti medyo makainanakin, mausawan kami. Imidya ka nga manon nemi mapupukaw ang di spirit ti arak. Agririisunan. Inananunak. Apay kastoy tilanghak. Sa tintayang ko. Naggustuhan ta. Naggustuhan ta nga doon ti amin, Layla. Ano tayan ta? Kalapaw. Hamadama ko na kalapaw at balay man. Nyawid lang dito'y. Ang naging kukunapay, Layla. Voluntaryo ng entad mo ti amin mo kanya. Oh my God. Kasano pwede ka terapap ko? Terapap kong makaasawa iti baknang. Tapos na deserve ti pintas ko. Oh, happy ka si ka, Edmond. Na-tricycle driver lang. Happy ka si ka. Nagbabawi ka? O nagbabawi ak? Bang babawi pa nga rin tinalpas na napasama? Sus ko. Do you love me? Yeah, I love you. I love you too. Agpimpin na tagda. Diya kayat agbihag na nakurapay. Manong naming kasladay di ba't lang ti umunakin maudi nga pa nagkanaig mi. Tadyak natin makitkita manong nami ni Layla. Awang natin ti makitkita nga pasalsali nga prumugel nga umay mga rekila kada kami nga tricycle driver. Partner, baka napandan din sa bali nga lugar. Kasi sadya naman tayo prum-prumo. Hanga bali ata natagkumbatan di kapapintasan ta nga ni Layla. Bilibak kang ka, Edmond. Sa bali nga talaga kami ti karisma me. Nagwapo ka kaya talaga nga ma-inlove di kiti babae kang ka. Naging ka nga di sumangpetak dito'y balay manon nami sinabat nak ni tata. Saan iti nga napan manon nami trabaho. Abitan, sa nga ilim, napintas nga babae. Ano taga na? Layla. Nagdadarasa ka si Mrek manong nami kat nakitak ni Layla nga agpaiso nga nakatugaw nga nakadumog. Layla? Magmantay ba ka? Ano problema, Kidmon? Ano problema? Masikukak. Ha? ang galing naman natin na maragsakan ka. Sino ko matasang maragsakan? Nagasaranak mo maging kasarkan ka. Ano pang kasar mo kanya? Ano kasang kabasit? Ano sang kabasit? Grande di kayat ko, ang grande. Ang musap sa pulin ti grande, sweetheart. Tinaskan ka makabag-asawa ta. Tapos ang gaganak ang balasang. Alangan mo't nga paragreg mo. Kasta kumaangim. Ni pagparagreg, ako pa gastusak. Pwede mo aning midnight ang. Yung sana kasuti kahit ko nga bihag. Kahit mo ito nasawaan na, kagasawatan, agnaedak to ditoy. Kawan. At andun ka duwami kinitatang. Ada para dalos, para luto, para inaw, para laba. Oh my God. Paglaba, ang tikastoy kapintas na. Kaya nga rin. Kasi numipas ngayon mundo ti anak ta di oray pagsarding ito ni tatang agkarpinteron tayo sut mga iwan iti apo ko na. Kano kahit doon tumanin nga sumrek akas promugel di pasiksikan tumanin kalpasan nga agpasngay ka. Kasi lamang pilipilit laeng manong nemi niya Layla ngay manugot ipanagkalay sa amin. Hindi mapang kami makisarita karigdagan nak kang kuwana manong nemi dakkel kadamok idin nga sandak akayat dagiti nanganak kang kuwana. Medyo manakkelenmet manong nemi ti balayda sa langada ti adamat mabalin na. Sa tutla kanong amin ni Layla nga nagbasa so nga nagpatinggalang iti promugel. Idin to ta professional dagiti kakabsat na. Jadi mismo manong nemi pinagkisarita mi kadakwada imprangkat inana. Edmond, ma'am kadi mo no mama. Bahala ka. Tamayat kami mo no saan. Talagang maasawam ti anak mi. Hangim,
Ikarigatam to kumati umasenso. Mawatam di kahit ko sawen. Abalayan, ang musak sakitan na ito ibagak iti anak mo. Yung marumbang laing, oras ka masapol nga ibagam ka na ito anak mo nga umasenso, nga saan lang pating ka iti tricycle driver. Dito anak mi nanamay. Kahit mi nga, napitas kumati, masagbahay natin masangwanan. Tay agnaed, napinda sa balay, nga maiyawat amin na kayat na agbalin nga senyorita. Gabatalangan at senyorita, kas makita matabalayan. Ang mga nito na da, isunan, iti danayo, nagbalin nga losyang. Abalayan, ti pagdanagam ta, siyak to mismo ti mang dagdag iti anak ko, tapno agsalukag. Iba nga ta asenso ti biyag, ti may salang tricycle driver, nga no saan nga pasada at sumurot kang kati konstruksyon. Ay, susapo. Wala na mo kon. Mahumat sa balik at di ang aking baso nga saang umitlagan ng anak me. No, apa kaya nagpasikog, iti may salang tricycle driver. Isap din yun dito, pagsasalitaan no into ka ano, into ka kasar kami. Isat kinayat mo, sige. At siyempre, no, agrigat kay tuman, sa din no, pagkamangan nyo, no saan nga, da kami. Ano ka mga no, nga da kayo ma. Sus, lala. Kasar no, simple lang. Basta diraskan kat saan ka nga ganak kabalasan. Simple laeng nga kasar marong nemi numampay iti matla simbahan. Ang karigatak manong nemi timutang tinayon ti ornong ko. Timutang akpay manong nemi kadigiti patang nga tricycle drivers malaksid iti panagkokontribusyon da manong nemi nga itulong kaniya. Partner, hanga bale, nakapimpintas tagbaling asawam. Ngawaan na damlang. Abay na't ko nang manandak. Baka no saan mo nga maipaiti ka sa pulan na sumapul ti sa bali. Kaduan na ti kasta. Di tinapindas ta asawa na kat saan da nga maipaiti kalikagom na agad sapul dat sa bali partner. Isla mo li pagbagang agbabawi akto. Nadamas kasla kasta. Iso nga gwardyaam ti asawam. Tapno di kasta kat di kagbabawi nakaasawa iti napindas sa kas kinilayla. Awamot iti nagbaling nga problema manon nemi iti kaadan nila ti nami kinitatang. Siyempre dumaknakil ti tiyan na nagtalinaed iti balay. Sa larumwar no kuyukek nga mapanagpa-check up iti doktor. Kat siyempre madlaw mo na nga masursuron akaslag babawi. Dabno awan tiriri kunak manon nemi hanggang nga palubos pa nga, isut baka mo nga gastimar. Yaya, sakbay mapanak pasada, manong nemi, irapin ko pa ikid din taglabang. Irapin ko mo tagdalos, iti unag tibalay, kat ni tatang, sumutagdalos taglawlaw, sakbay nga mapanak pasada, kan sakbay nga mapanak trabaho ni tatang. Agsapul no ka, manong nemi, iti asawak, iti nasustansya nga makan, ikarkarikatak mo ta. Takasapulan da ita manong nemi iti kasta panagsikog na. Ti makadakas manong nemi. Kapo iti kaawan exercise na siguro. Kapo iti kinalaing na nga mangan, kabayatan nga masikog isuna. Manong nemi, kanidi na udi nga panagpa-check up na manong nemi. O walo idin nga bulan, tisikog na. Ito ko na ti doktor. Mrs. Mister. No saan nga manadan kapilitan nga cesarean ti mapasamak. Doktor. Alis ito nga dumagdagsan ti maladaga iti saklot ti asawam. Mauber. Iso nga dakkel. No saan na laki nga bypass ka ito nga normal. Sigurado nga agtan na cesarean. So nga mga sagana kayo dakil na kwarta para ti cesarean. Kasta harod tinapasamak man.
Dagdagdagan na ti asawak. O ana, ada ka din, umana nga kwarta para ti panaka sesaryak. And, alam nga ko ka, ang tagas na siya hanggang makasumat ka dagos. Araramin dagmat, ayan na nga rod, ayan na nga rod. Kanidandanin, anytime. Pagkaksikalan ti tiyan ko, kati. Masapul nga daan. So nga rod nga, nagsapsapulak, babaling ko utangan. Makita mo ti kinang kaya ramide, sa anak lang ang paspasada, sa lang aldaw ti panagpasada, rabi pasada. Ako lang kami sa maling kapakita mo sa agpasada tricycle driver. Sa nga ito nakasta. Ibaga mo no kayam. Tapno, no saan ko kaya. Kaya, matay kami nga gina, kasta? Siguro panawanin tapno masadig ka karigi di parents mo. Kapilita na kasta. Dila babawi ka, nakiasawa ka ka. Sabi kami, nakiasawa ka kanya. Nabanag ba't sinukugan? Kaya mo sabi, no saan ka nasikugan, saan ka nakiasawa kanya. Apay ko mapambarakon. Kung ang mano napatpatig na. Dalaki na gwapong patig ko. Ngayon kita man tilang amita, ako mat gwapo mo. Huna ta, sobrang ti panagtrabaho ko. Aramidag ti amin. Alam daw, rabi kang pasada ak. Gapatawang gwapo kon, takimot tunga. Imang nagpay, tilang akon. Din akon kayat, kinagwapo ko la inayat mo. Awanin ta adupay nga sao. Manarod. Agrumwatak, inagyan da mama. Masabal yung pakamok ti problema. Hindi kayat ti matay. Masabal nga da nakasagana, kwarta para ti cesarean operation. Kinaduwak ti asawak, siyempre, manunemi, naglugang kami ti tricycle ko. Diada kami ni ti balay ti katugangak, manunemi, simbre kakmuta. Iti makastreka, kalpasan nga sinurunok ti asawak man. Dahito ti ko nagkengkay di. Ha, po tricycle driver. Sus po, inasawam ti anak ko, kalpasan na. Habay-bayam nga masasaryan, nga awan ti nakasagana nga kwartam. Araramidag mo ti amin, mamangem mo. Ana nga may araramidag ti amin ngem ngo. Ana. Susapoy. Katsi ka kamat ngamin nga babae. No, apay ngamin nagpasikog kay tibay sa laga tricycle driver. Ma, saan nga dito ti issue? Urit may paskan ko ti anak ko, jak payat nga agadi. Jak kayat nga agadi. Kahit mo sawan, saan kanton nga payal. Saan nakanton nga takikuan ti asawam. Ito yun Halalala. Okay, sakti ang gastos ti or niya man sakti pa ka mo, niya man gastos mo. Gastos yung nga ginati sa saryan. Ha? Masasaribi ti asawam. May anak mo ti anak mo. Kaya't kung agawid ka iton ditoy. Panawan yung tunay nga tricycle driver. Anong nami tingarod katugangak nga babae tinaggastos ti amin namin. Kat siyempre, para lang ti parasyon. Ngem, ti panang tagibi ti asawak ti anak mi manong nami babae ti anak mi manong. Wine, nalapsat akas iti inana. Isa da ito ni Jasmine timpanagan mi kang kuana. Manong nemi, tinagibig nga rod, ti asawak, ti anak mi. Kat siyak, intultuloy ko, ti day and night, nga panagpasadak, manong nemi, tapno at may katang iti vitamins, di kita gina, gatas ti asawak, gatas ti anak ko. Ti makadakas, manong nemi, nagpintas ti sukog, ti barokong, ti asawak, ngem, nakidit, awan tubog na, nga para iti anak mi. Pintas, nga barokong, nga maumat, saan kumot nga inibus, gabata, manulang na iti, may sala nga gundaway, manong nemi iti. Manong nemi.
Di magbintasan na manunemi kat saan nga tinungpal ni Laila, dedi ko na ti inana ngagnaed danton itisidong dagiti naganak kani Laila. Nukasta ngo may sumarong karti makatugang nga babae manunemi as mangig kulata mangig. Dagiti agkakasakit nga balikas nga ipakpak na lataan niya. May panggap iti kina tricycle driver ko lang. May panggap iti kina karpintero lang ni tatang. May panggap iti kina kurapay mi. Kaya po, maanusam dagnet iti kasto ti klase nga balay. Diyak ka naman kunaking ka, kada kayo, nga gina, ngumay kayo sa di balay. Ma, padaklag pa lang ti anak ko. Taoray no, agtumpalag to no, takilan ni Jasmine. Siguro manong nemi awang pati panawen ti asawak nga sumina nga takanyak. Gabot ti panaganak na manong nemi nagbalo ti porma ti pamagina. Mabisbisit nga ron. Api ka sa tilangak. Apay. Api ka. Hago mapasubli na dati nga kinasaksik. Buisit. Apay mabisit ka. Sinukugan nagtumit kami. Nagan-anak tumit kami. Ngayon sa kamali. Dumandang tumit lang ang sublit kinasaksik. Ketsi ka, Edmond. Ito na numat kang sublit kinagwapom. Kasi nung pag-sublit kinagwapo, kat ni, maturturak tirikat. Tanong sa anak man ngagkuti, agreklamo kament. Kinabud no na, ito pa ikit, utang ko na. Nakapospos ko lang tamang tirupak, nadamang singin kanya, kit awampay ko nak, awampay kanya, ore pagsawsawan dak. Kahit ko lang maitid, kada kayo nga ginati amin. Anong nemi? Laslasangan na pupuutan, ti panaglapas, ti panawin. Adada na makaayo ni Jasmine manong. Nagleng sao, bibong-bibo, manong nemi, kadidit agbasan, naglang agbasa. Ti ina na manong nemi, ti mana mapan mang tulturnog, mang bambanday kang kuwana iti skwel. Sa danto agawid, dito balay, manong nemi, masang petak tumat ida. Kumusta ti panagbasa na ti nakapimitas nga anak ko? Nalaingak. Nalaingak pang. Nalaingak. Tsak pa iti kapibignasan ka na kami, Imalak ka ni mama. Kunak ko mangim. Sambat ka napintas ni mama. Napintas ni mamang mo dati. Salamat lang kuribot ti baginaw. Ang sexy. Sexy. Agsublin dumit lang ti dati nga sexy ni mami. Okay? Ni mamang mo kunak ko ma. Manong nemi, kasta nga siguro ti inarabit nga talaga ti asawa. Inapod no na manong nemi. No kakaiso na nga matagikwak, kasla mapilpili. Ngam no mailiw nga tama takit, isot bang kulding kanya. Nga ba? Kung namalan nun, di mo kahit gagadi ni Jasmine. Mailiwak ba't loko? Hasta? Ang pagkatawa ka. Si Kalatayan, mailiw, ori siya. Ala na, sige. Naumatin, di kinagwapo. Nagkilim kalatan, nakamatmatso ka, idi. Nagmayat ka nga rakupen. Nakabarabara, di kinibibigbo, idi. Takasla, agong tipusa. Ito, siyempre, agbalbaliw ti bagi. Gabot ti rigat. Gaslakin ka. Aumatin di sexim. Inumbang lo kalata. Nahimas kalata. Makita, sumeksi akto lang. Makita, sumeksi akto lang. Panawang ka. Nadadigitigon daway manon nemi agpakada ti asawak kadwana ti anak mi. Nukasta nga Sabado kin Domingo mapanda ka no sumarong kari ti ayan nagitaganak kang kuwana. Manong nemi at naman digitigon daway nga nukasta nga agawid. Sla, mapansamit agpapa-facial dito misis ko Kuminkinis man ita rupa. Sa alang rupa. At ginatang ko, kapag papudaw ko manin, papakinis ti kutis ko. Tandanak manin nga na sexy.
Subliak tuwa nga promugel. Uno saan ka, nagsapol at pinas ka trabaho. Tagtrabaho ka. Dapat lang. Di mo kita nagtrabaho ak. Siyempre, di mo kaya. Kapag tumanong at mapaspasadaan, Mr. Tricycle Driver. Nga naawa ni pasadam, sumurot ka kinitatang mo ti construction. Adada nga kumutong ka. Siya, pumimbindasak manen. Gawata, ado na kita tumtumarek nga panang pasublik ti pintas ko. Kadagpeso manong nemi. Grade 3 idin ni Jasmine. Hindi takang kanahin na latan manong nemi. Nga, iaw-awid na manong nemi ti anak ko. Iapay nga ta. Aging ka manong nemi. Nga isisulaengan ti rumuar. Dinakururayan ng Rebe Inton. Apay. Trabaho. Isinulang terapi. At siyempre paano? Trabaho na, Rabi. Pinalutput ko na minsan ti anak ko manong nemi. Siyempre, nadanakam ng daydo. Jasmine, anak, pang. Abang hindi mo kahit simurot kini mamang mo. Hindi na kamat kayat ngayon surot. Kanuri kayat na. Tsak kayat. Abay, matisadyay. Naman na pinagpitas madla dito papang. Abay kit, dakil di balay da lulam. Naglaing nga gungit. Nakagungit ni Lola. Sana kahit ibaga. Putotak ka no lang ti tricycle driver. Siya ka no tigapunan no aping nga saan nga na nasungpal ni mamang ko. Kaya paap na. Kasta. So, dakay tagyan sa dya pa. Ang papang dito aklatan. Among ka din na trabaho ni mamang mo? Promugel. Idi data. Nga te kunanan yung pagbaganan. Apay nga nabit trabaho na. Waitress. Waitress. So nga nakasta nga, agrubot ni mama, nga pa nagtrabaho, nakasex-sexy. Ta waitress ka no isuna. Ar-arakan ka no de kiti adong customer da. Kaduan na ka no de kitay, yan te kunanan? Turista. Wait, turista. Itay, the Hapones, the Taiwanese, the Chinese, kaya, di kita turista. Waitress, waitress. Sumidlagayam ka na, Pinas, kita rawatan na. Nangalan na kita rawatan na. Ikit ko ha. Sweldo na kinjak ba na mo? No, anyat ada ng regalo kang kuha na. Regalo? Regalo. At tapi mang paspasyal kang kuha no ko di balay dalula butit. Butit. Inchik nga butit. Makikita mo nga mga arap kang kuha na. Manong nemi, naibagak na ito kadagiripadak na tricycle driver. Partner, naiti ko nakagay din, malagip mo. Nalipat mo nung nakon? Nagasat ka ta nakaasawa ka tikas, kinilayla ti kinasaksi na nga babae. Ngayon nung samon nga maipaay, ti kasapulan na, partner. Isapulan sa wali. Waitress, itrabi. Pagkakit din nagbalinan nga GRO ti asawa. Baray, aray. Ibabaw yung ti magam. Idinakpugusan ng kasta Edmond. Ibabaw yung ti pagam. Saan nga maaramid ti asawa nagbalik nga GRO. Respetado ti pamilyada. Respetado ti pamilyada. Si Imam Gedi awang kas kangga nga makamo mga mono anya talaga trabaho ti asawam. At hindi ko nakagga edi partner.
Nakasawa ka man nagpaisot stainless. Si kama nagpaisot ng dunsilya king kuana. Mga ano, ada sa balitan nga, ipapawim! Hey, partner! Nagpepeso ba't nasakit man para kayong gaang man nagpepeso? Kita man tilang amita? Kanilang amidi? Wala. Han? Hamo ba ipayan? Ti financial ka sa pulan. Ti asawam. Ngayon man nga ita. Alaman, sa dinut ayan na. Manong nimit ladjego ti kinaduwak. Nga nagpasada itirabi ket sinusurmi manong nimi di kiti clubs, beer houses. Di kiti ada ka sa pulan nga waitress manong nimi. Bicho okay bal. Aging ka nakita ka mismo ti asawak manong. Partner, nakaseksiksi ni baka mo. Di oh? Aging entertain nga, aging serve nga paiso ka nagiti customer. Waitress nga talaga, partner. Ngayon iti dahil nga banda, ijete yan nagiti GRO. Baka mandamang baling nga GRO ni baga mo. Saan nga tawat nga ramidan dito? Nagpatinggalang ti waitress, partner. Ket tip laeng iti pagabrutan da. Mangnayon ti sweldo da. Basi lang. Baka umapal. Kanang itay nangina nga barfine. Partner, di na kumpakpugtuta na kasta. Tartar mo naman kita araramatang na words. Suhala ka. Oh, ni baka mo. Simbrek idideja nga paset. Dinok na natiri daw. Simbrek. Kat ijay sa tidegyan ni GRO. Si Maruno di kita partner. Sumurta mat. Babanggam ko masadyay manong naming imada. Naulok mag nga lalaki nga nang side ka na kami. Ay, paano yun? Sadyay. Ano ba yung sadyay? Abay, pilihan ka nila ito ng bar, ito customer. Palag ko na dayo kabaylan. Tricycle driver kailangan. Terus sumsumra kita, ada kita foreigner. Ada kita turista. Kita apa kumano, dijay kami. Awanin di bakante. Loaded na nijay. Pare, ada kami sa pulik. Ket simbrek isuna si Jay. Mawatan ako ha. Kahit kulumamo no anya talaga ti aram, trabaho ti asawa. Asawam? Ada asawam dito? Laila tinagan na. Asawam ni Laila? Amamam? Amamok? Mabaling ka ti, please. Amok lang na mapaspasama kito eh. Unay, nuat araramida ni Laila. Kahit siya pa na doon, sa jahin doon nagkakit, at ka-table na. Madam nama, rumwarda. Kahit mo sa wan, GRO ti asawa. Partner, yung kakpungto takasta, bouncer na nakasangsangom. Nakakut-kutong ka nagtubig suna. Ano ko mga ron? Tibaga, waitress lang. Nakita-kita nga da sinerban na. Gabot tao pati ng table kang kuwana itay. Ngam gabot adan. So, partner, madamada ng pampanakpakin di asawam. Ika man! Mabaling at panakpak dito uneg. Binisito lang nga, kinarawa dito uneg. Sa daturumuar. Dan sa bali, mang karkarawat di asawam, partner. Di ka maburak! Partner, saan ka mang gulod to eh. Pumano takit din. Kahit kung akalad ka din di asawak. Nakaw. Baka ano, kakaasi kalat mamayanda. At nakarabagak gabot asawa. Uri asawang partner. E di urayam lang yun sa nga makaawit sa diyabalayo. Sakbi nga, sartap na, sadya kami nga sarita. Isang oh my God. Hanggang nagaskandulo pa dito eh.
pumanaw tan. Manong Naimi, inuray ko nga rin manong Naimi nga si Mangpet, si Marungkar, ti asawak. Dito'y balay. Mailiw nga tamat na kini Jasmine, manong Naimi. Istong umay, Sabado, amuna, gawang basa ni Jasmine. Amokmet, manong Naimi nga umay, so inuray ko so nga saan ka nagpasada. Adda ka? Uy, saktakin dialogue ni Reta. At kahit ko sa adda ka, saan ka naman ng pasada? Inururay ka. Apay kanta ka. Umaygolan na ako. Sa mga mahala ni Jasmine. Apay kiti nga saan? Siyaktiin na. Ubing pahit ni Jasmine. Rumbing adda iso ni sidong ko. Masapol nga awang ka. Ama ka lang. Ama anak lang. Ngayon siya ti masapol na. Sikaman nga ina. Sikaman ti ina nga peso. Ngayon may awanam ka di. Agtrabaho ka trabi. Maturog ka ti aldaw. Sino mga sikaso kang kwan? Ti inam. Nga nakaungat ka no? Kaya anak tatagyan dito. Sidong mi kinitatang. Tama si kaso mi. Dakay nga ron. Saan kan nga lumaban pa eh. Kabuto oras sa dino papapananta, Edmond. Siyak turumbay ang pagyanan ti anak ta. Tapay. Hindi mo kan madlaw? Kahit kung ti magsina kang ka. Tapay. Kapo ka di, tanaragsak ka. Nga nagbalinan nga puta. Oy! Ano ko tayo? Siyak ti mangibaga siyak gaib turumpeng nga mangibaga ngagbabawi nga nangasawa kang kalayla. Tapay? Nadalus ka man ngagpeso. Nga ingkasar ko. Ita nga rod. Pwe! Bastos ka. Manon nga lalaki, tinakay gamanggang ka. Ngaglalaok. Ada inchik. Ada Taiwanese, ada Japanese, ada Koreano, ada Negro. O ang bibiyang mon. Hangkan nga kayat. Takilang kinagwapom edit kinayat ko. Ngam gabot hanggang matang nga gwapo. Ang basta hanggang gwapo, awang pa'y kwartam. Sino kung malaglag ang talinit kang ka? Nakiasawak lang idi, gabot na po sikugan na. Kinayat kala idi, gabot na pugi ka. Ita sa anin. Nabayagan. Pumanaw kan. Pumanaw ka sakbay na matungpa-tungpa ka. Patasem. Saklang ka. Kaduwak tanak ko. Jasmine! O may kananak. Nabimbita sa balay, dalulam, takdakkel, namiwas si Saddam sa jay. Ngem saan na nga naala ni Jasmine manong Naimi. Ngem nagsubli, ti asawak, kaduana manong Naimi, ti katugang kanada dua pulis na kaduada. Diyos ko, manong Naimi, pinarasadang inala ni Jasmine. Pang! Diya kahit sumunod ka takuha na. Yung pinilit daw anong Naimi tibing piman. Isubliyo kanyang tanak ko! Isubliyo! Ore man no kasanot aramidag ko manong Naimi. Hinlawlawag digiti pulis manong Naimi nga awan labang ko. Kadno kayot ko man ti lumaban. Adamat korte. Umasadagak ti abogado. Tapno di kastakit. May labang ko ti kalintigak. Imure ka no ada abogado manong Naimi nagsasarita kami iti korte. Talaga ka no nga ti lintag kat naskan nga talinaed ti baba ti anak iti sidong ti ina no iso na kat minor de edad.
Anong Nemi, nagproblema kita ito yung pasama. Kaya dakman nga tulungan manong Nemi, di gidipatak ng tricycle driver. Pare, agpaiso ko na nagidi polis. At daman aramatem nga pag-abogado. Ngem, iti korte, kasi ito nagdesisyon na eh. Gabata, minor de edad tuming. Ako pala kalindagan ng iso pili. So kasi ay. Panaorti masapol. Kita. Uray ma. Nukas pagarigan ta anak mo kat mamalmaltrato iti sidong ti ina. Ken na lula na. Adadakil nga rason tapno idesisyonan ti korte nga sikat ti pagyanan jubing. Kang manori met pay kasta. Masapol mo tang buwak ng katapno da rason nga sikat pagyanan di anak mo. Ngam nagpatinggala ka lang agpeso nga talaga tricycle driver. Kat di ina kat dakkel ti sapol na. Gabong nga tikas di nga trabaho na. Ako na tatlaban mo. Yung saan nga pupukahon tinamnama? Kas advice mo kang kapadang nga tricycle driver, agkamang kayo o nagkamang tayo kinapo Diyos. Sabi ko ma, agnaid tumitlaing ti anak mo iti sidong mo. Ngayon no kasano? Masapon nga agagagat ka. Doble ang tagtrabaho. Tapos kasta, kat maepayaman talaga ti masakbayan ti anak mo. At dati kiti gundahoy manon Nemi nga mapanganak iti balay. Tapno di kasta, balay ti katugangak. Tapno sarong karak ti anak ko. Kaya kinapay ka sa dyan papanam. Sabi nga di ka mapanjiskwela. Tatang, kitang kadla. Kita mo man no sa dinot ayan ti pagbasbasaan na. Dito lang inyakardan. Inak mangarod sa eskwela da. Diamestra na manon Nemi tinagsalutsudan. Edmond, kunak man no, anda mo may panggap ka dito eh. Ma'am, yung karigatan da ngayon naramit ti amin tapno may transfer da ni Jasmine iti sa baling eskwela. Diyak manamota, nangijaya pa iti tulong di katugangam. Tapno lang at pamalubos ti principal. Kanatulungan na son. At damad di ina na. Hana nakasapulang paayaban na ka ata, at damad di ina. Da ka di problema yo. Da ka la problema, ma'am. Saan nga kayat ti anak mi agyan iti anda. Gabot rabi iti panagtrabaho ti asawak kat baturog iti aldaw. Diya katugang kanumat nauyong, naungat. Baka diya katugang mo ti mga asikaso iti anak mo. Ti anak yo, ti apo ko na. Nagparparik na kanyak, ma'am. Nga anday ti saan nga na siya nakasasahad ti anak ko. So kasap mapanak to ijay. Kahit ko makita ta anak ko. Napanak ang mismo manong Nemi ti balay ti katugangak. Ti katugangak kababay manong Nemi ti simaw kaniyak. Iti labas ti gate. Tadi naman ilukat ti gate. Nga masapol mo? Tricycle driver? Kahit kong makita sa rungkaran ti anak ko, mama. Mama? Ano ko mabaling awagan ti mama? Amo ka nga dan sa bali akadin nati, anak me? Anya, isak lang ko ida. Ana, isak lang mo ida. Gabuta asawak na anak yo. Kano da kadindanan nga sa bali. Da kalabasol da ita itilindag ti tao kan ti Diyos. Isak lang ko ida. Pabalod ko ida. May isa nga tricycle driver, mangiba nga saklang. Apa, da pag-abogadom. Mama, pangasiyo, di ko may paidam kanyak ti anak ko. Subliyo ko makanyak ni Jasmine. Saan nyo ko mangilibmang? Pangasiyo.
Sigun mitlaeng ka naginipatak ng tricycle driver makakit-kita iti asawa. Nakalaplapsat ko na ti asawa nga dakat kadwa na nga butit. Na medyo natainganan. Pad na kanuwag sa shopping manong Nemi. Di na kanumat kadwa ti anak ko. Di ba kadakas manong Nemi? Pariner. Kabalay ti asawa. Nga areds manong Nemi nga kaslad da illegal nga business da dyan nga foreigner nga kadenden na ni Laila. May pagaro partner nga illegal drugs ti business da. Baka ket napadasan pa yun ti asawam tinagsya po. Amo makit no agsyabu dila kay ket agsyabu mit ti asawam. Siyempre. Sex trip. Saan ko nakalkalik gumampay ti asawak parna? Ti anak ko ti kalkalik gumak. Amok nga sanga na siya ti para katartar ti anak ko. Kahit kung maalin ni Jasmine ka na ko ada. Nilang Jasmine ti kasapulak di pagan anon ti asawa. Pangalam nga rod ti osarem nga lumaban. Iyaradok ti bagik tapno makaurnungak. Iti kastusek gumasilig ti abogado. Masapol nga maidarum ko dagiti dua. Tapno di kasagad at nakalintagak. At nakarbangak ng sublikan niyak ti anak ko. Ngayong pangalam nga rod anak. Kunamat ni tatang manong Nemi. Itultuloy ko dagpasada. Aldo ken rabi, sus do ken madisgrasya ka nga kit awan turog mo. Ay, na po. Nangarod latan ti kayo nga rami dagtang. Anong gutak latan nga awan kanyak anak ko? Anong gutak latan nga awan ti laban ko? Awan laban mo, kapot awan ti kwartam. Tricycle driver ka lang, nakurapay ka. Ikit pasensya ka na anak ko. Takas ti mat ngamin ti tatang mo. Ken naulila ka. Saan tangarod nga ti pain nga agtrabaho, agsapol, agpasada, trabi. Ore nakaraprapi sa akon manong Nemi. Dahil pa lang pasada. Pasada, tirabi, manong Nemi. Naging gang iti maysa, nga rabi, manong Nemi. Damang paypayapay kanyak, ti medyo nasipngad nga lugar. Dua nga lalaki, manong Nemi. Yung bagada man nung namin sa dino pangitulodak kadakwada, terminal ti bus. Kabayan nga taray man nung namin ti lugan, ti tricycle ko. Medyo i-slow down kumet no, ada ka rin kita kurbada. Sigurado ka di pare? Sigurado ka? Nangig ko nga sa ti may sa kadakwada. Sinigurado pare. No namin anok nga iduyok ti balisong ko iti bagina. Inaramidak ti gripo ti bakrang na. Natayin na jay. Hanang nga makapulong. Tsampata pare. Nagatok kwarta na pare. Diyos ko. Huldaper. Iti may tulod ko idan manong Nemi. Nang dadat 5 gasot. Mabit lang sir ta suplyak. Ano pare? Ano mo supsupyanin? Barato miking ka. Thank you Manong Nemi nagwara ti pangon ko. Pinataray ko nga dagos tricycle. Inagsubliak iti nang pick-upak kadakwada. Sardeng ko manong Nemi ti andar ti ko tricycle ko. Nagalinga ka. Nagpaamyanan nagpaabagatan. Aging ganda malingag ko nga. Agas asog. Diyan na paset. Diyan karuutan sa diyan. Gabot damat flashlight. Manong Nemi lente ti cellphone ko. Na flashlight ako. Diyos ko. Dara-dara. Tao. Diyos ko. Yan taramidak. Manong namin karigata kami
Mekan. Apa nagdagsen? Oh, paano Nemi? Pati takyag kon, terwata kat dara-daran. Presko pala ka dara. Inlogan ko ti tricycle ko manong Nemi kalpasan na, intaray ko nit kasgan ng ospital. Nagpatulong ang kadagit ti security guard. Nangaladan ti stretcher. Indiretso dan manong Nemi ti emergency room. Pumanaw ako man iti gawid nak manong Nemi ti security guard. Pare, mabiglan. Pare, nagbati ka pa lang ha. Apay, naitulod ko nito, nagbati ka. Siya na isungbat mi no, may digiti polis. Nangalam iso na ya. Biktima ti hold up pare. Gituin. So nagbati ka pa lang. Dara-dara ti batok eh. Di ba yatap na ebidensya nga, tinulungam. Jesus, bagbanta na, paano mo tinang tulong yung kuha na? Kasano nga na mo? Nagbaling ang pasahero, dagiti ng nagbagkong kang kuha na. Nangig ko ti saritahan da. So nga si Mipro ti panunod ko. Sinubliak din ng pick-up kada kuha da kat sadyay. Nangig ko ti asog na. Lagad barbaring agbiag pa eh. Manong Nemi nag-istambayak, nagtugawak. Kapati ka siguro, bambanong ko kaya nga puyat ko Manong Nemi. Hindi pa nagsanggir ko ito gaw na iturog ko. Pwede makariingat Manong Nemi aldawin. Daldawat gaya man. Sa balimat ng tikwardya nga naka-duty. Pwede taday masadag Manong Nemi tiyan ko nga guwapo nga lalaki. Siga ka iti tricycle driver nga nangitaray. Iti amami. Apay sir. Amayo ka di iso na? Wen. Partner, agyaman kami kang ka. Nakalasat yan ti amami. Agyaman ta kinapod Diyos ha. Imbaglaki din ta. Adda ka. Tako na ti doktor. Noon nadladaw lahi nga naiyag dito yung ospital. Talaga nga naugutan ti Dara. So nga tinaramid na nga dagos kat inlisyon nun nga dagos ti Dara. So nga nispal. Gamang kami kang ka. Ay. Di mabubus ti pa nagyamang mi kang ka. Ano taga mo? Edmond, sir. Tricycle driver. Nagpasadak tirabi ka na daw. Tapno lang at pagbiyak mi. Pakpako na ha. Awatin pala na ito 5,000 ito isot na anda kwarta ka. Ha? Saanan sir? Aman naman. Hanggan nga ko. Basta awatin, mamuk ka sa pulam. Sir, alaay ka talaga. Thank you, sir. Nagawid ak nga road Manong Nemi kat dito'y dak nga dinanon dagiti pulis. Tapampanaw ko kano Manong Nemi ti ospital, ditumteng dagiti pulis. Ada kano mat imununan, nga pulis Manong Nemi nga sanda kano nga rin niing. Gabuta muda, na nairo ti turog ko gabuta. Amuda Manong Nemi nga napuyatan na. Sir, Edmond, tinagan mo. Namuami. Uwan, sir. Tricycle driver. Uwan, sir. Kasano, mabalin mong isa lesay, tinapasama. Nagpaspasadak tirabi, sir. Napasahirok ti duwa nga lalaki. Kanangin ko kadakwada nga anda binagkong da. Nagatapaklata na nga na hinold up da. Nagsubliya kiti ng pick-up kadakwada kat sa dyan. Nakita ti biktima. Intaray ko nga dagos. Malasim mo kanino sa sino? Anya tilangan, nagiti duwa ako na. Medyo malasin ko mat siguro sir, kapot adamat siyempo nga nasilawan ti rupa da. Nangitulodom nga nakwada. Terminal ti bus. Di mo amo na sa doon papananda. Hamot sir. Sige. Ano oras iti? Nagkalas stress ka ta? Parmangon. Bagas dawa kasano nga nakadanon sa jet lakay. Inaarang dati kotsena.
sa dain inruar tilakay. Inya dayuda. Tapno maraming kayat da. Kas dati, sinulutsod mi kini Mr. Santiago. Handa nga hold up iti mismo nga nagtikot sa na. Tado nga ti tao. So kunwari kasla dati gayem da nga sinalabay da nga inya dayo. Sa tagayam. Kalbasan manong nemi titalungal daw. Tinangtad kanyak ti 5,000 manong nemi imay dito'y balay. Ay. At nakakutse, kapintas nga, nagsardin ito sa ti balay. Apay kang tatang. Diyak manan mo. Dito nangtad kanyak 5,000. Tang mabit lang sa batin. Sir, magtanadanon na ka nito eh. Kung sir ada si mublat ka di tricycle nga ipaspasadak. Awa nga ti agdama ita nga trabaho ni tatang nga surutak ko mga iti construction. Umay ka. Kahit da ka nakasarita ni Papa. Alan, mabit lang nga sir teksukatak. Hindi makasaritak manong nemi tilakay ng insalakan ko. Nagyaman na kang kayo. Sikat inaramat ni Apo Diyos. Tapno, paut pa itibiyak ko. Kahit ko pa lang paut itibiyak ko. Ado pa naging kahit ko aramidan dito lupong. Kung naklano, saan ang idin ng biyag. Tamom, iti iya dayudak. Kahit ko kumain diti ang case kag parayat ng nakatutok. Ti balisong iti bakrang ko. Nga ori lamang sugsugat ti bakrang ko. Hapag amin nga nagmaymasak ka di nga rabi. Gawan ti kaduak. Kaya nagreyer ti hold up. Inamuda ti hold up da. Ang mamudak siguro na giti nga hold up. Hapag nga siya ti pili da. Nagyaman na king ka. Ay, magmanta ng panunot mo. Nagsubli ng isalakan niya. Kanya? Sigurado nga, nimot lang Apo Diyos, sir, iti nang idoron kanya. Tapno makarami dakti kastoy. Hindi kahit mga pagsupamak ko ka. Sir, nagagururay. Hindi aman na supapak. Karbingan tikas kanya ka tumulong. Tricycle driver ka. Magkipaspasada, sir. Kinapudno na. Ada problema ka nakadagdag, sir. Makatulong ka di problema. Ibagam no niya ti problema. Tanakasagahan na katumulong ka. Imbagak ti amin manong nemi. Kahit ko mapasublit anak ko konak. Awal lang amin sir ti. Usarek nga umasadag iti abogado. No problem. Siyak ti makamo. Isak lang ta ti asawam ken ti lalaki na tapabalod ta. Kano nga balod da. Awan sa bali papanandya anak mo no saan nga sika. Katap no may kam dinaran niya ka masakbayan ti anak mo. Lumaysa ka nga driver. Alain ka nga personal driver ko. Sir, itinangato nga sweldo. Diya balayo? Sagutan ka pa iho iti house and lot. Nga pagyanan nyo, kinitatang mo, kan kastamatan ti anak mo. Nakanalaman to, may kam tinaran niya ka masakbayan ti anak mo. Kapatitid ko king ganak ka la sweldo. Nagpeso ka di, sir. Mapasublik na anak ko. Nagraman di asawam no kahit mo ba eh. Saanin, sir. Diyan lang anak ko't kahit ko.
Manong name nagtulag kami tilakay nga edita makarwaren. Inaiban na manong name. O rogyaman tagmaneho. Magrugi ka ito na itong aldaw. Sikanti personal driver ko. Ang mamalag maneho ito pro wheels? Uuwan sir. Okay. Kanada pa pananta. Intay iti may isa nga nalaing nga abogado. Iti may isa nga abogado nga mamu tilakay manong name ni Tata Sabas data tinagan tilakay. Dito yung inala na ti statement ko manong name. Kalbasan data. Sir Sabas. Yes, ito na eh. Ikandak lagi ti 2 to 3 days sa akin ito paayawan. Dabno may isang kan iti panakasubpida na iti dua. Ti babae kan ito kamalala na. O sige. O may kamtumawad man dito kani Gadmon. Sige, sir. Okay. May kanat man. Danas ka na mapananta. Okay? Sige, sir. Napang kami manong name iti may sa nga subdivision. At napakante dito nga subdivision. Kaya't mo rin ito iti pagyanan nyo. Daki nga gama, kanin tatang mo. Ano, sir? Saanin, sir? Gagangilagin, sir. Kaman. Eh, doon mo naman namat iti imas ti panagbiag, tada mo balin na. Basta itutuloy mo tagserbigan nga, kada kami. Tapos pagarigan to, muna na akto na kanta, still nagtutuloy ka nga, empleyado iti kumpanya. Nakabaybayan na kitika agkakamsak nga anak ko. Sige, sir. O, Redoy. Nakasarita ko na king kuha. Mapanda to bisina na tagbayad ta. Bayadan ta na ito nga balay. Hausan lang. Hala, sir. Kalbasan na, tantog shopping. Rugyan to nga, ikan, di kita alikaman na nga balay. Biling kong tulatan. Tapos ito nagyang kayo, hindi kayo kadum ni tatang mo kanji anak mo. Kompleto ito nga appliances. Ha? Atong to, pwede madanunan yung kasapulan nyo. Nakaimbag kayo, sir. Kaputa na kaimbag ni Apo Diyos. No sa anak nga nga nagpasada ka rin nga nabi. No saan ka nga tricycle driver. Kaya no saan ka nadaan iti panagpuspuso nga nasinaw. Nga nakasagana nga mangtulong iti padong nga tao. Awan di iti nga blessing sa sumangbayan ka. So itultuloy mo Edmond. Iti panagbalim nga na siya at natumulong iti padong nga tao. Hindi agsasango kami manong nemi iti mismo nga asawa kanti butit manong nemi. Nga kamalala na iti opisina ti abogado manong nemi. Siyempre, natangi kag mata. Masapo nagbalina ka, nadibkar, nga lumaban ka na kwada. Kuha konti alas mano. Mrs. Yes, attorney. Nadagsen di kaso, kontra ka na kayo. Muna-unay, pakilabasol tilintig ti tao, nang naruna kini Apo Diyos. Ken, deto'y pariner nga kaduam allege ada sang-sangkwan na kaso ita. Mga bagat atapan. Nagiwarwaras ti illegal nga droga. Kaya nawarisi ka. Orayan lang di doktor nga mag-examine ka na kayo. No. Beto na eh. Tap naman panagnakan. Nga usor kayo ti illegal nga droga. Attorney, tilang Miami dito kat panangilaban mi nga sa nga mabaling nga agnaed ti anak ko iti amana nga gaputa siyak ti inana siyak kat sikat ti inana nga galaramin kadagiti moral. Alawan, kadalin taga kasta
no immoral, no under talaga no ubing pay ti anak. Ha? Automatic nga ti ina. Ti papanan na. Ngem, depende. May panggap lang ti anak. Ti mapagsasalita nito eh. Iso nga, mabalin ko tawagan itamad lang ni mama, ta iyag na dito ti anak ko, ta itad kun ken Edmond. Alawan, nagboluntaryo kan. Ngem, malaksid ka reta. Sumango kaya ta sa bali payakaso. Ori sublim, ti anak mo, iti ama. Sir, saan ka din na? Sir, Edmond. Ano masapol mo? Edmond, kasalitam ko mga abogado. Kanda takaduam nga baknang nang tulong ka. Nga, saan ako mga ibalbalod? Kahit ko kahit ko matikwa, saan nga gusto sa illegal nga droga. Dito lang nga, butit, ibalod siyo. Isulat at takaso na, nairamrama na lang. Edmond, tulungan na, diya kahit may balod. Ano sa kang parinto, magkita sa nguha na may Edmond, naman pakawanak. Pakawanak ko may Edmond. Kat inaramid man ang name iti dating asawak, tinagparinto mga iti sa nguha na. Tinaliyaw ko man ang name ni Tata Samas. Sir, tipat patik mo ka di palang tasawam. Sahanin, sir. Amon kayat pa yung agsubli. Sahanin, sir. Tilang anak ko tigsubli. Ngam di mo kayat kung may balod asawam. Tsaka mo, sir. Edmond, hadakin ka. Titulpeg mo sana nga may balod. Idudumtengan ti katugangak nga kaduwa na ti anak ko manong name. Hindi makita na ti anak ko. Pang! Mapang! Ti marayak pa ng sabat. Ti anak ko ni Jasmine kat naging narakop kami. Anak! Anak, saan ta naging nadayo? Sabi ko, mapang, nagmastangang peso. Kanada na pintas ng balay tayo. Kompleto nga likaman, anak. Nga pintasan ti trabaho. Sa anak ko nga tricycle driver. Ni stilak nga driver. Ni mamang, apay nakaparinto man nga hasta. Jasmine, anak, ipakaasim ka ni papang mo, hindi nakapaibalbalod. Apay may balod ni mamang. Ikabot ako susar ti droga. Pang, oras na saan mo na kahit ni mamang. Saan mo nga pabalbalod, please. Sino nga pabalod ko? Ni Lolam? Alam ko matibasol ko. Apa yung pabalod na? Saksaktan yun ka, anak ko. Ungungtak lang, saksaktan. Jasmine na po. Ibaga, nga saan ka ba't nasaksaktan ka? Naungat kayo lang, Lola. Naungat gagangay lang dahita. Edmond, makuman idanon pa iti korte ti amin. Kasasalita dito yun, ti opisina ni attorney. Dahita nga butit talagang ipabalod yo, kaputa. Mapanik na kanser. Nga talagang ti business na dito, dito Pilipinas, kit illegal nga droga. Niramraman lang ti anak ko. Iso nga pangasi Edmond. Kadaking kang agdesisyon, Edmond. Kinuna ti abogado. Sir Sabas, saan ko ka din pakabasulan? Nuwan niya. Agsublikan niya ti anak ko. Umanayin ka niya teta. Ori saan nga agsubsubli ti asawak. Ngem saan tayo ng ipabalod, tapno adagundaway na, unugundaway ti anak ko nga mang sarong karagang kuwana. Tainakit inanan to pa lang. O sige, nist ko na. Talaga nga nang balikot to ka, hindi pa nagpuspuso, Edmond. Agaman na, Edmond.
Kaya manak. O sige. Ngayon ko na akon. Saan ka nga patpatik? Tilang anak ko ka sa pulak. Amo. Kaurin siya. Kaya talaga nakula pa lang ti panunot ko. Magyaman tainted na, hindi sa bali akong tawin ang balbalyo. Panagbalbalyo ko nga para iti anak ta. Tapno amo nakmat nga panagkal kan migbigan nga ina ni Jasmine nga anak ta. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi tilaeng pariner nga dati akabit ti asawak, dati ang asawak manong nemi tinaibalot. Tinaidarum. Kaya't na hindi manong nemi nga raman ti dating asawak imawan tinaramidan na. Manong nemi. Nagnaed nga rod ni Jasmine di sidong mi kinitatang itinapintas nga balay a kompleto ti alikamen iti may isang subdivision. Inregaluan nak manong nemi ni Tata Sabas iti bukod ko nga lukan. Nga just in case nga usta nga day off ko manong nemi kadadamat tiyamba o no tiyampuk para iti anak ko kinitatang nga mapang kami matagpaspasir nga adan bukod mi nga lugan manong. Mapanggawag mo nag-shopping, mapanggam ka na pipintas nga lugar iti Pilipinas. Kahit no kasta, nga malpas manindeta nga bakasyon, agsubli ti anak ko, iti may isang exclusive ni eskwela, dito unek ti subdivision, tap na ituloy na tagbasa. Dito ni tatang manonemi, na ikan iti puunan, tap na di kasta, kata mangiparak din iti furniture shop na. Nga adda manonemi iti labas ti subdivision nga nakakaala sa jay nakagatang ti diso nga nangipatakderan na. Intultuloy ko mat manonemi ti nagserbi kas personal driver ni Tata Sabas. Uwan manong. Kung nakanyak ti lakay. Kapag hindi mo ituloy tagbasa. Ano ti inrador mo? Ano, high school lain sir. Ano ta ambisyon mo? Nagbaling engineer. Kapag hindi mo rabi din. Damat oras para nagbasa iti rabi. Kan ikang gamat iti gondaway mo nga agbasa ti aldaw no adda maalam ng subject mo ti aldaw. Anak kurso, engineering sir. Okay. Engineer Edmond. Mr. Smith. Ngayon, isang adakas data, manulay nga tawan, di mo mapupuutan. Manong nemi no kasta nga umay sumarungkar ni Laila dito'y balay, manong nemi, kat siyempre agin niliw da nga gina. Ada din iti high school manong nemi ni Jasmine, ada akman idin manong nemi iti third year college iti course of engineering. Sila agsubsubli ti pintas kan linis kutis kinadalos ti asawa. Ngayon, sila da mga iwagawid kanyak mano. Kahit no kasta nagsasalita kami ti anak ko. Pang, anak. Ano ka di problema? No, hindi problema, Pang. Okay no okay. Nagpintas ti biyag tayo, Pang. Kaslakla anak. Kaslakla anak kada kitay. Kaskulaak nga. Nababak na nga ada kada ito yung subdivision. O no, tricycle driver mo na driver lang ti papang ko. Nagbalindong nga engineer noong grade 1. Ken awan ni mama dito si Dongta. Kumusta kayo ni mama mo? Ano ti istorya na ka? Si Jai, saan nga kasi ti trabaho na. So na lang ta sales lady lang. Apa yang di agbasa? Kumana mo?
Sino ti agsawa na ita? Awang kano. Mani po didi naibalo din ti pariner nga kinadennana. Kaya nakalpasan nga medyo na-rehab. Ichay. Napintas man ni mamang niya. Pang? Gimwapo kamot manin. Mani po didi. Saan kang nga tricycle driver? Una, siyempre, nalaglagan ti trabaho ko kan makan ko ti kayat ko. Di na pagsublik man ti ginagwapo. Siguro pang, ado di kita'y nagkakaraskan ka kanag ti pada mong estudyante niya. Awan? Ado? Baka mo't nung ubunan ti chicks mo. Kaya ba't gwapo ka sa mesa? Ado kwartam. Tsaka mo, basta, noon sa balik-alik agong ko anak, di mangtong palmat lang ti arapap ko. Agbaling engineer. Ni matlulom, napindas man ti negosyo na. Iso baka no, iso tagasawa. At adamat usarin na pagpamilya. No makasawat ubing, kat mapututan na, di, at kapsat ko nga, inauna kang imiso na. Inaudi di kita, kaanakam. Kaanak kakadno ka? Ay, ano niya? Inauna kang auntie mo no uncle mo ita? Konak ko ma. Di mo kayat ni mama? Pa? Saan kumat ka di papilit Tamok. No kasano iti dagsanti na ramit ni mama? Siyempre, timon kahit isuna kapata adon nga lalaki tinakaraman kang kuhana. Di mo katikayat nga makapagsinumpianan kami? Dito ko mga sa lusod kang kapa. Di mo katikayat? Nagsublikan ka ni mama? Pas is pas kunada. Kunad kita kaskulaak. Tapag sa salita, binuka, ti may panggap kada kayo kini mama. Tadagiti kaskulaak, kompleto ti pamilyada. Saan nga nagsisina, dagiti nakadaamada. Siyaklain. Kati bagbagada, pas is pas kunong kini papang mo kunada. Diba, first love mo ni mama? First love ko. First love na kamat ni mama. Inayat nakla ni mamang mo, kapot agwapo Ngim sanitan, at damatin kwartang, di sa lang gwapo kwartapay. Ken, gabukan niya ng anak yun. Kasapulak ni mama, papa. Saan ko mga basta lang umay nagsarungkaran, maminsan ti makalawas, maminsan ti makabulan. Kahit ko kumangtidan na tayo, please pa. Please. Inarakop ko ti anak ko manong. Alawan anak. Amom, no kumataawanan ti paset ni mamang mo iti puso, hindi ko mapailang ang takasukat na. Di kinasa dagdag ni babae kanyak. Gusto ka. Pas is pas. Ngayon niya ka ditibagbaga ni mamang mo. Iba't patig na ka ni mama. Api nga dinibaga ka niya. Baka ka no, pasakta mo, no pabainam. Kanawan tured na, iso nga siya tinaramat na. Tawagam ni mamang mo. Ibaga mong umayin nagneed dito Agpaiso pang? Huwagin. Iya. Kataman na nga nakatanong si ka. Uno saan? Siya tawagan iso na. Katawagan na ka. Dahil sumalamang ibaga. Agsalita kayo. Napimbindas. No pa umayemon dito. Tapno, da kami nagsalita dito. Isangan sa cellphone. Yes! Isangan na teramidek. Kaya di adan manon nemi ni Laila. Iso mismo ti masdeg nga nangarakop kaniyak manon nemi. Edmond, salamat.
Agyaman na Edmond. Ni Apo Diyos ti rumpay kapag yanaman tayo. Kan babaeng ti panangaramat na itanak ta. Iso, tinangtid dirang tayo. Tapnod na pagdalya sa atang mga masdag kanya. Wano pagsinabatan ta. I love you, Edmond. Gapot agwapo akmanen. Kanada kwartat. Urag subli ka ti kina-tricycle driver mo. Marignak na patpatig ka. Gabot ti kinasiyat mo. Abay nagbali na ka nasiyat. Nasiyat ka. Tidak inramraman nga ni balod. Nasiyat ka. Gabot ay nagkanak na another chance. Tapos sulnutak, sulnitak, digit na kurangak ka. Kantap no anad na nga makapagserbiya kita anak tatap ng balinak na nanay nga ina. I love you. I love you to, Laila. Pas is pas. Kanyak, awan ti madingan na palabas. Kanyak, kad nang tultuloy, tenayat ta. Kanyak, kad awan, tanyaman nga madingan na pasamak ti na palabas. Tinapalabas kat pas is pas. Tiagdamakan masagbayan ti panunutan ta. Oh, Edmond, mabalinta pa ilang yaramidan ti Adi ni Jasmine. Di mo ka di kaya't dimadaan ti Junior? Oh my kakaroten. Iti salad ko. Nagbalinan nga silad ta. Oh my God. Nakapagsinubyanan kam nga road kini Laila manong Nemi. Kat nadaan kami ngagpaiso iti ading manunemi ni Jasmine ni Edmond Jr. Kat kastuan iti ragsak mi, kan ragsak ni Jasmine, kabuta damad la ading na lalaki pa Manong Nemi awanin ti sa pulak pa kini Apo Diyos. No mampay naglasatak na dungarigat, kan panakasuot, panakasakit, panagsagaba. Ngam na so papakan ti kastoy manong Nemi haragsak. Nakaimimbaga talaga ni Apo Diyos kada kami. Kadiso, ni Apo Diyos ti kang kanahin nga parang pangdaw-dawatan niya. Sabi ko ma, dawanin ti dumdung tengpay anyaman na pagproblemahan. Nakaraduarak manong Nemi di kursok engineering kat saanin nga personal driver tinagbalin nga akem ko iti kumpanya manong Nemi datatasabas. So, dagat na pindas ti pwestok dito yung manong Nemi. Pinagbasak ti asawa, kaya aging ka nga nagtrabaho man iti kumpanya datatasabas. Si Bibiyag pa lang datatasabas manong Nemi numampay makunan nga bedridden. Ingkam no kasasarong kanan iti balay da. Uy, kumusta kayo? Gustoy, tata? Dagit anak mi. Ni Jasmine. Ay, kapin pito sa Christina na, college kan. When, sir? Lolo ko na. Ang lolo. Ito may dati buradak kayo. Junior. Nag-aatimat lang dati anak kayo. Tawagin wag yaman ang tiyawan ni Apo Diyos ta nabukil mo't lang ti pamilyayo. Kaya, maragsakan naklaunay ta nakatulong ka na kayo. Agas mat ti supapag ti panang tulong mo kanya kit mo. No awanak ko ma, mo na nagbalbalinan. Ti amin. Inaitultuloy ko ti timulong. Sabala si kakit bati babaling mo tultulungan na doon. Yaman na ka na kayo, sir. Watis na balik ang runang pagyamanan tinusangan ni Apo Diyos. Dahito nga ron, ti pagkasalitaak, manong Nemi, kadagyaman na klaunay, iti anos mo nga nangorunos, kalpasan nga nag-insen ken ka, ti detalye, dahito yung pagkasalitaak. Thank you. Kantilaing mo nga nang tadbiyag, kanang ibasa ti pagkasalitaak, more power to your program, anong and God bless. Ito'y agyaman nga pagkaya mo. Edmond. Thank you, Edmond. Dati nga tricycle driver ni Edmond. Papagayam. Dahil ti pagkasalitaan. Ni Wilson Gawiran. Salamat ka na kay amin nga sa kabana. God bless and mabuhay tayong lahat.